Apo! Apo! Ay, Anya jay sir? ma'am, dito'y bati-balay ni ma'am nga Jonah? Ay, wan sir, siyak day jay sir. Ay, si kayo aji ma'am Jonah. Ma'am, umay ko lang kung may deliver dati in-order yaw, dati parcelyo ma'am. Oh, dati in-order yung anuang, ma'am. Ay, ala sir, bakan nga siyak ajay. Na, apo ma'am. Si kayo ni ma'am Jonah nga Dukaos. Wan sir, Purok sa isbalagbag ma'am. wan sir. Oh, si kayo atoy ma'am, order mo nga tal talaga daytoy ma'am nganwang. Ay naapo pay niya gamin tinanakan yun ma'am nga nag-order kayo itinwang online nine. Nga nag-order kayo itinwang iti shopping. Di, ala sir, baka day di ubing ko. Anya? Jubing nyaw? Wan sir. Ay naapo anya gamin nga gapo ma'am. Nga pagay ayamun nyo ti cellphone dagiti ubing nyaw. Ay na, apo. Ganyan ngay garod ma'am. I-receive mo ata ti parcel mo ma'am. Ay, ala. Kimano ngay sir? 80 mil, ma'am, 80 mil. Kumagan ma'am, tayo receive mo. Ay na po, tatay pa nga nagipalpalakad dito yung anuang, kalkalinduusan na kaon. Siguro sir. 80 mil ma'am, 80 mil. 80 mil ma'am, 80 mil. Ala sir, mabalin nga cancel sir? Ano? Cancel? Wan sir. Ay na, nag-order kayo itinwang tapos i-cancel yaw? Ay na po ma'am, dimla mo tirigrigat ko nga nagipalpalakad dito yung anuang. Tatayak pa nga mapudpudutan, tatayak pa nga kalkalinduusan ma'am. Tano may deliver lang dati nga parcelyaw. Ay na po, tapos tatay i-cancel yaw. Ay na po, tatayak pa nga kalkalinduusan tapos i-cancel mo. Ay, yan nga mapalit i-cancel. 80 mil. Itoy. Na po, 80 mil. Ay na po, nuwang i-cancel yaw. Ay na. 80 mil 80 mil. 80,000 natin ma'am. Alam mo, dinwangain. Ay na po. I-cancel yung then tuno maminsan hang kayo nga order tinwang amam. Baka tuno maminsan ilipante to may ko i-deliver dito yan. Ano? Opo. Nuang orderin nyo online?